Былыргы былжахыктақ жылым барылыер мараман мындатыгар быланны санан көрдөкпүнө. Аспытал жахайдақ жылым аңарыер анрат түнен аттара санан кабистақпүнө. Оруккоқ суғулақ жылым уларыер улагат түнен урталы саны турдақпүнө. Келер кирчимердәқ жылым кирилек тақсылақ уарғатынан кепсен кирен бардақпүнө. Ағы сүйе тухары аргыр тымны аңнабыт. Алсар қарсар араңа суус чолбонноммут. Айданнақ ақсынны ыйбар ағар былы тардайдаммут. Үсүйе тухары үгіс тымны мөріспүт. Далеко за вершинами древних лет тревожных, давно за хребтами стародавних днем бранных, с долями дальними минувших времен беспокойных, когда 3 Саха еще не появились, 5 Саха еще не расселились. Это важное, прославленное, восьмикрайнее, восьмигранное, спорами, раздорами, красивая, нарядная, изначальная Матерь-Земля, назначена, сотворена была, говорят. The 8 rimmed, 8 brimmed, full of discord, discontent, our primordial motherland was created, consecrated, they say. So we do our best to tell the story. In ancient times, in warring, bloodthirsty times, before the world changed, beyond the evil horizon of the awful earlier years, when the middle world was not yet known, the people of the underworld, born wearing worn-out, ragged fur coats, with teeth as sharp as a knife, descendants of the famous tribe of our son Dolai, old woman Alabuhrai, not yet known as the 36 tribes to the people with the reins on their backs, with foreseeing eyes, the descendants of the Kun-ai family, the great old man. Au-delà des siècles passés, aux cimes semées de discorde, au-delà des époques reculées, aux crêtes secouées de bataille, au-delà de la nuit des temps révolus, aux versants disputés, dans les ténèbres des âges passés, on voyait avec étonnement le monde du milieu, Tuhulge, avec ses étoiles étincelantes et scintillantes, captivant par leurs douces caresses, avec sa lune lactée, indiquant son chemin à l'homme égaré. Es soll ein Mann leben mit Namen Eridech Burudach Ersogotoch, der entstanden und entsprossen ist, nicht wissend, ob er durch alle 9 Himmel gefallen, durch alle 9 Himmel gefallen oder ob er aus der Erde hervorgewachsen. Äußere dieses Ersogotoch anbetrifft, so ist er 10 gestreckte Spannen lang, 4 Spannen breit, er misst von Schulter zu Schulter 5 Spannen, von Hüfte zu Hüfte 4 Spannen. 化作你千娇百媚，一点痴心为谁醉？涂鸦了吗？我爱慕你已久，水里们都是你。你若肯嫁与我，我将真会一生你。对，需要取消，大家一同歌舞。四仙子乘风下翠微，芙蓉面炸出露水。四斤红饺子片片零碎。 어깨 위 모래는 반듯하고 벼맞이는 유연하고 정신은 교행에 불이 내려 불행과 비통은 알지 못했다. 누구의 삶에 곡절이 있는지, 누구의 머리가 간교함에 젖었는지, 누구의 몸이 욕망으로 꿈틀대는지 혓바닥을 널리고 봐도 불화를 아직 만들지 못하였다. 덩그른 두 눈을 하늘로 향하고 두 팔을 펼쳐든 아름다운 어머니 대지는 얼마나 위험했고 İyi günler. Benim adım Mirar Gunova. Ben bir sanatçıyım. Şimdi izninizle Ersogotoh adlı Saha Olonho'dan kısa bir parçayı sizinle paylaşacağım. Kudretli Ersogotoh. Eski yılım son kesik zirvenin daha ötesinde. Geçmiş yılım kavgalı sırtın ötesinin ötesinde. Önceki yılım hızlı hareketli günün. İlginiz için teşekkür ederim. En
iyi dileklerimle.